Sawazi ukhuluma nogogo, khuluma kokusethene sento, amafasha bashlosile, bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishukela phansi. Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso eqoshiwe. Uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanje umshana wakwaNcobo ofuze fulelo mashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhodo. Nanamuhla ngihamba ngedwa ngihamba nomkhulu uManzini uncwane unyama kayishi. Hawu madoda niyaphila ncwane. Hawu sivukile baba. Hayi kuhle mne wethu. Ngeke ngifisa ukuthi ababukeli sihlale ngaso sonke isikhathi sibakhumbuza ukuthi uma sikhuluma ngoncwane sikhuluma ngobani kwazise i-channel ikhula usuku nosuku. Baba. Makhulunywa ngoManzini ikhulunywa ngobani umuntu obalekelela kupha abantu uyahlola kahlole usebenza kanjani uManzini. Hayi mkhulu uManzini isangoma mkhulu. Siyahlola kakhulu nje isipopola impela unaso. Uyapopola uyabhekisisa. Uyathwasisa, uyalekelela, uyacathulisa. Uyasiza nje mkhulu nayo izinto zakho mangalunganga la uphuma khona akakuqalisi phansi ikhona indledlana ayenze ngazo ukuthi ngoba uyazi indlela ibanzi baba. Abantu uyabasiza nje. Manzini mangingaphosisi ngithi unyaka ophelile la sike safika khona sazokhuluma ngamakhambi sazokhuluma ngamafutha athathwa abekwe eguleni wabuka igula njenganento eyicontainer yokubeka lamafutha ukwabeka nje nokubeka imithi ethile esigayiwe yafakwa laphana eguleni. Kulonyaka lo ngithe mangimemenya insizwa ezigilela nje imkhuba futhi eziqhenya ngokugila imkhuba egaya izilwane namakhubalo umfoka Khoza ngapha empangeni. Wabe sefika umfoka Khoza wachaza okufanayo nowachaza ukuthi iswela leli icontainer nje. Nkosiyami. Wabe sethi kunomuntu ongakwakhela isigubhu akufakele ebhodleleni. Baba. Abize ngegama elithile mhlambe lesilungu akwakhela isigubhu akufakele nje kwi-container ethile wezwa ukuthi angakufakeli lapha kulela swela. Wathi umfoka Khoza uma kuukuthi uzocabanga ukuthi wena isigubhu lesesihlala lapha eguleni wathi ke yena ke usebenzisa zona lezi zasenduna akasebenzisa oplastic namabhodlela ukufaka khona konke lapho. Engisho ukuthi le nkulumo yakho umfoka Khoza naye uyayifakaza ukuthi icontainer le. Kodwa ke naku le ngifuna siye khona. Siyavuma ke container. Kodwa naku le ngifuna siye khona Manzini ukuthi umuntu ke Manzini osebenzisa izigubhu bangasizwa kabi abantu abazisebenzisa izigubhu futhi bangayiphazamisi lenkulumo. Ngoba lokho kungabanika inkinga mabeyiphazamisa. Okubalekile ukuthi balalela inkulumo ukuthi ithini. Bangaphazamisa inkulumo esiyikhulumayo. Inkulumo esiyikhulumayo izofundisa. Uyangizwa Manzini? Kakhulu kahle. Ngiyabatshela ukuthi bangayiphazamisi lenkulumo. Kakhulu. Ngoba lenkulumo le iza ngesizathu la. Ngifuna ke Manzini usitshele mne wethu ukuthi njengoba ke izigubhu zikhona abantu abaningi kuduma zona emakhanda izigubhu kodwa manje uma behamba beya kozithatha Manzini abatshela umngozi kukhona engeke ngasiposta ku status sami siyakhala lo okhulumayo uthi kade sihlele ethuneni lo muntu owazikilela isigubhu ushilo wathi isigubhu
ubungozi abukhona manzini lapho akusesonani isithwalo nayi lengifuna ukukhuluma ngayo manzini ukuthi isigubhu manzini asisonani isithwalo esinjani siyisithwalo ngoba niyachaza ukuthi kwesinye isikhathi kusuke kuyimithi emihle ehleli nje eguleni kodwa ngoba thina sikubona kuhlala khona konke nalezi ezihlala emathuneni abantu abazikilele mina ngithi isithwalo mina ncane mhlawumbe wena ungasabalala wena ngoba phela manje ukuthi yini isigubhu empeleni yini isigubhu manzini hayi ake ngihlabe mkhulu awuhlabe ake siqale ngicela ukuqala kanje yini umehluko yini isithwalo mhlawumbe ake ngichaze ngaloko ku right ya isithwalo siyini isithwalo omkhulu usuke ufuna into ongenayo wenziwe ube nayo isithwalo leso isithwalo usuke ufuna into ongenayo wenziwe ube nayo angikwenzela isibonelo sekuyinsakavuyela umchilo wesidwaba ukuba khona kwabelaphi kunjalo yingoba usuyakwazi ukuhamba uyokuthwalela wathinta angithi uyayizwa indaba thinta uma ngabe ungenayo lento usuyakwazi ukuhamba uyoba nayo uyibikade ungenayo uyoyithwalela uyotshatha into ongenayo isithwalo ke leso bese kuba khona okunye okuthiwa ukhuphula into onayo idlozi lakho likhona kodwa libukela phansi mani kukhona umfo wakho ngixolisa ungene emlomeni umfo wakho wathi ukuluhuka yebo ukulikhuphula oqedisa wayeka kanjalo impela kodwa usuke ekhuphula angithi lento unayo kodwa uyizwe isholo phansi usiyayikhuphula kena useyenza ibe phezulu ihlukile ke indlela yokwenza lento uma ngabe mkhulu uhamba uya elibeni uyovusa umuntu wasemalibeni isithwalo leso kunjalo indaba sethi isithwalo lo muntu akuyena owakho kodwa usuzomenza kube owakho khumbula isithwalo yila khona oyenza khona isivumelwano nento okade ungenayo bese uba nayo uthweleke lapho uma ngabe ukhuphula yila khona unebusiness yeah kodwa isitolo sakho asigcwali mani ngalendlela wena ufuna ngayo bese wenzelwa into ezokulethela inhlanhla bese kuyagcwala la emsebenzini sikhuphule into obuvela unayo sayikhuphula sayisa kwelinye izinga angazi mkhulu noma okusho ukuthi lo ukuphakamisa akubona ukukuthwalisa yebo nkosi yami ukuphakamisa into na uvela uphethe sikhuphula ivela into esisandleni sakho awufani nomuntu othi engenakho athi ake ngenze nje kanje inyanga ayihloli yeah inyanga iyanyanga niyahlala nixoxe kodwa inyanga iyakwazi ukufika kumanzini ithi ncwane ngeke ngifuna ukubona manje bese uyithwesa izinyoni zokuciba amanga angithi uyayizwa indaba uyicije manje bangithi uyayizwa indaba ithola inhlanga ezithile uyayizwa indaba isithweleke manje ngoba lento ubengenayo kodwa usenayo kanti futhi uyakwazi umuntu ukufika ubona lififu wake waze wakufanekisa ngomuntu oqeda ugwayi yeah nangumuntu usabathe hayi khona inhlolo ziphelela la eduzane sikhuphula lezi zakhe sizabalazisa lezi zakhe zinyuke ziye la naye athi ngihappy mazila nazi izigubhu manzini baba azisonani zona isithwalo ngoba omunye umuntu uzothi bengingenalutho mina kodwa ngokulanda isigubhu ngihamba ngeMercedes namhlanje ngifuna silayele inkulumo ithini mkhulu bengingenalutho ngalanda sengineMercedes uthwayeleke ngoba ubengenakho kodwa umuntu mayethi bengine take shop nje ngisebenzele ekhaya ngahamba ngayothola isigubhu isithwalo mkhulu ngoba khona into engiyangizwe nje inganekwane ishwa abantu athi umuntu eyimanzini lento isiyangihlupha ngisi mina hawo wena usayenzeli ngani ukuthi na athi hayi mina akashongo phela ukuthi uyangithwalisa mina ngangazi ukuthi ukuthwala mkhulu akekho umuntu ongakuthwalisa ungazi sayilokhu sihamba sishona lonke izuqamba masipho uyaphosisa ukhuluma into okungeyona mawuzothwala nenza isivumelwano sokuthi manje uyathwala makukhushulwa wenza isivumelwano manje ngiyakukhuphulela
mawuyogeza senze isivumelwano siyogeza idlozi lakho masilibhabhisa senze isivumelwano ngiyalibhabhisa angiveli ngikubhabhisela idlozi angiveli ngiligeze angiveli akekho usuke umuntu azi ithi mayisimshisa lento emshisayo ngiyavuma ukuthi inyanga mhlawumbe okunye ziyakufihla angikhulumeli mina nami ngiyayibala mhlawumbe siyakufihla okunye kodwa engikwazi ukuthi akekho umuntu ongathwalisa umuntu nomuntu othwala yangazi ngeke nje uhambe kuthi uhambe olalela libeni lomuntu izinsuku ezingaka wenza into ukuthi ulindele kuze kwenzeke isakhe sukuthi ungazi ukuthi ukuthwala lokumkhulu hayi kunjalo ukuthwala nje kunjalo ngoba phela into yakho mayihleli lapha awufiki ihlale wena uhamba uba nesikhathi enikalelana sona nomuntu wakho ukuthi mhlawumbe kusuka kulesi sikhathi kuya kulesi sikhathi sengikhipha imfihlo ngizobulawa abantu ukusuka kulesi sikhathi kuya kulesi sikhathi uhleli nalento yakho nenza ukuthi nayo kukhona into ezokwenzeka eyisika ezobe sikutshela ukuthi lo muntu usukwazile ukumthatha senihlangene naye umuntu othwele isikhathi esiningi ngikupha amasayini okuthwala masihleli nje la sinendlela makuzoba khona ingozi ngavele ngiyethe ilo muntu wami usevelwa ngiyethisa ngivele ngiyethe kakhulu liphihlike nemoto uthweleke lo muntu lo muntu akuyena wakuba ukhuluma kabuhlungu isithwalo sikhuluma kabi nomnikazi waso ngoba sisuke sifuna ukuphumula kanti yena uyasigqilaza ngazi kehla lami noma manje ke manzini kuyenzekani umuntu mhlambe ngoba lento uma nichaza lezigubhu ukuthi uyakwazi ukuthatha imithi yenhlanhla uyifake la kule gula yebo kodwa angifuni mina sikufanise ngoba kusho ukuthi nemithi namakhubalo ezithwalo nawo angangena la yebo uyabona lo yebo umuntu manje uzokwahlukanisa kanjani ukuthi lokho kunobungozi lokho akunabo ubungozi uzobona kanjani kungabe mhlambe imithi lena yenhlanhla mawukhuluma naye sesigubhini ukhuluma ngathi ukhuluma nomuntu noma ukhuluma nje okuthi ngicela ukuphendula ngoba ngiyawubona umbuzo wakho uma ngabe uyogeza mkhulu ngifuna ukuyenza ngendlela engazi wonke umuntu uzoyi-understand uma ngabe uyogeza unenkinga yasemsebenzini ufike ungene emthini osuke uhlanganisa imithi emnyama nebovu bese sithi kuwena shono izinto ongazifuni ukhuluma nani kodwa namakhambi kodwa usho izinto ongayifuni ngoba lamakhambi amnyama bese usuqede lapho ukhokha umoya sikufaka emakhambini amhlophe sithi shono okubizayo manje ufuna uyizwe omkhulu lento usunjani manje usuyayibiza lento ngoba manje ususekukhanyeni negula kunjalo uma ngabe uthola igula lenhlanhla lomsebenzi lokukhuphula umsebenzi ulikhulumisa nje obusuku ukhulumisa cabanga ukukhuluma nalawana amagxolo ngoba kusuke kuhlanganiswe ihlahla zokudonsa zikhona izilwane zasendle angithi uyizwe indaba zasendle hayi izilwane zabafana abancane hayi umuntu hayi iphuma limile hayi sothamlile kodwa izilwane zasendle isikhathi esiningi mkhulu lezi zinto zokukhuphula umsebenzi ziyayisebenzise uju ngoba uju zisuke ikhosele inkosazana kukhona inkosazana phakathi zihamba ziyolanda amandla zibuye izopha inkosazana okwenza umsebenzi wakho ukhule baba bese kanti okuyigubhu isikhathi esiningi kudinga amaliba kodwa angeke uthwale ungazi yabo leyo khehla ngiyayiphika onijulile emanzini ngoba umuntu ngikathi eqale igila lemikhubo usuke khona naye kumcacela futhi ukuthi lento esiyenza la iwukuthi nokuthi uma induku sezimshaya usiyaqala manje usethi ngangikade ngingazi mhlambe ke emanzini sesizophetha mne wethu ngoba qwashisa uthina abantu entweni lezi zona ezithinta inhlanhla ngoba omunye umuntu uzoshiwo kuyena kuthiwe thatha lo muthi uyofaka lapha ethuneni mhlambe la kimi uzokuphakamisela inhlanhla okuwukuthi mhlambe into efana naleyo entweni ezithinta inhlanhla ayizona izithwalo uyabona ukusebenzisa mhlambe uthothi kuzothiwa yethuneni lasekhaya uthola into ethile noma inhlabathi noma ngabe yini ikhona into enhlanhla enjalo noma sekuyisithwalo leso ngicela ukuphendula mkhulu ngendlela ezobalula angeke mawufikile athi umanzi nihambe ethuneni lasekhaya siqale sifune umuntu wasekhaya obe nozwelo kuwe uma kuyimpi ngifuna umuntu wesilisa kodwa bekuthanda wena uma kuyinto zemali ngizofuna umuntu ogogo
engaziyo ukuthi nje impela mhlawumbe ubukhula ngempesheni yakhe bese ngithi kuwena hamba uye libeni lakhe isithwalo leso ngoba usuphendula lo muntu wakini akasakhanyisela umndeni kodwa usekhanyisela wena ngicela ukuthi ngithi ukujula kancane ngithi ukungena kule khona uzoyibona ngendlela epractical isikhathi esiningi kuyaye kuthiwe letha into ewukhamba lwesizulu lolu impela lolu lungasuki phansi uyalibona lolu lungasuki phansi letha lona bese uletha izinto zaselibeni zalo muntu wakini uzisenyangeni kube khona izinto ezenziwayo lo muntu wakini njalo mawuzothola imali wena uzophupha lolu ukhamba engathi khonto eyenzakala angazi khehla noma uyangizwa lo muntu wakini usebenza ngawe nalolu khambo olusenyangeni noma isikhwama lesekuthiwa ishangana bag lesi sikhwama lesesikhulu sihlala kodwa kuhlaliswe enyangeni ngoba izinto leyo nyanga isuke inezilwane izinto ezisuke zisebenza zisuke zila enyangeni kodwa sekugqilazwa umuntu wakini asiyiphethe manje buke lwephunga yesintu kubalekile ukuthi izinto bafowethu sizicubungule yabona lento esiyikhuluma nomanzini ngenze ukuthi nawe wakwabhekana nayo wangazi ukuthi lesikhwama osambisayo isikhwama sami kanti kojula kokwenza into ejulile kakhulu kubalekile bafowethu ukuthi ulwazi olufana nalolu silwazi ukuze sizokwazi ukwahlukanisa ngoba bafike bachaza ukuthi kwesinye isikhathi bazisebenzisa njenganoma container lezi ukufaka imithi nokufaka amafutha ngoba ziyashisa ukuze ahlale emingomumo umfo wakho zinawo bese echaza ukuthi singathatha into eyisigubhu sikufakele ebhodleleni uyisebenzise ke ebhodleleni ngoba kuliwa nemiqondo yabantu ukuthi sebeyakubalekela lokho asibenzele nje ke manje kubalekile ukuthi ke sihlale sicijile ngaso sonke isikhathi kodwa kasingageqa amagulu bakuthola kuphi incwana abantu mabekudenga mkhulu ngiyatholakala eThekwini nginesigodlo kwaMashu nginesigodlo ePhayindana naseGoli baba ngiyatholakala kodwa ngiyangithanda ukuthi umuntu afone mkhulu ngiyacela ni subscribe futhi abantu abadala buka lwephunga yesintu le nombolo ozibonayo lokho ezivela le screen sakho akuzona izami ezakho umnini wethu uncwane umanzini uyakwazi ukuthi umshayele kuzona wenza inhlelo zokuthi umbone ukuze ukwazi ukuthi usizakale la usukudinga ukuthi usizakale khona siyacela ukuthi imfanekiso eqoshweni ithathe nidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga What's wrong,